Etejo Narok North about town. Na ore apa oltung'ani otejo nejia naa papai Maranka Ole Otuni. Oltasat liyiolo ajo ore ake peejing enkiguana neting olosho esidai. Mpapa supa oleng. Supa oleng. Kang'as ajo ashe anoto taata. Pae. Kaji Ole Sito mtangasaji. Toliki irmaasai kulo ogira aing'orr neyiolo live ajo kalo tasat taata ele likitii. Ore taa ele payian ogira airo naa orpayian oji Ole Otuni oota enkarna naji Olchata. Eji neitoki ng'ole atum ai naji Bautan. Neeku aapikita nkayiok inkarn kumok kajo kulingana wenkomom Enkai. Neeku nanu taadoi ilo nara Ole Otuni. Ira oshi chairman le Council of Elders Narok North. Kara nanu coordinator le Masai Council of Elders te Narok County. Naa nara oseuri naa Narok North naamanya. Yiolo ajo ore duo taata nerreshitoi Moses Kuria peelotu ailaunch enewueji tenebo orgavanai nitejo doi det ake kitii abori tenewueji Bautan. Kaja dii apa itejo Bautan te Narok North. Ore ena toki naji Bautan ore toosirkalini ilarin 10 ootorikisho uhuru netii Narok North opposition. Nikilau Maendeleo neitengai iyiok neji iyiok ajo sinanu naa mikining'isho nema pee mikining'isho telelo arin. Orgavanai apa otii Narok County oitengai iyiok nikilau pooki toki sidai mikiata orbaribara naa kwanza ore Narok North naa iltung'anak airemok ilaasak lorkasi. Nemitikini iyiok irbaribarani eitu kitum sipitali ekitum pooki toki nikipuo naa opposition amu eitengaki iyiok nikiaku nkera tingin. Ore ng'ole ntoki naewuo aisho matejo Bautan najoki Narok North matoosh Bautan aapuo enetii sirkali naa yasat sidain nikitadua orgavanai ng'ejuk. Amu kitadua irbaribarani oiterua Ole Ntutu aas neboloki iyiok inkoitoi ore ninye ilchambai apa lemeturoyu niteruaki aatur tenkaraki enotoki irbaribarani. Ore isipitalini apa nemeetai iteruaki aashet amu olorrobi laamanya nikiata naa sipitalini uni naashetitai netaa kidipi. Naiteru adol ajo ore oshi piikitii opposition nikipuo enkalo e Raila nikipuo enkalo likae tung'ani naa eneretieki oshi iyiok king'oru. Paamaa kinotito eretoto enyoo kintoki aatoni etii ong'ata kinotito oltung'ani oning' iyiok neret iyiok. Ina toki nabo e Bautan. Ore entoki iare enyaaka dii Ole Ntutu ayau ore tenakata kitii enewueji eshetitae entasarie park napiki nkwashen nepiki irpaek nepiki irnyanya nepiki kitunguu nepiki doi kulie tokiting. Paamaa doi intokiting anaa nena anyoo doi kintoki aatoni tiong'ata kinotito olarikoni oitaja onyorr iyiok neasaki iyiok esiai neme dii oshi orkioma kinyorr. Ore oshi entoki niking'oru naa olarikoni oretisho. Paamaa amu kinotito olarikoni netareto iyiok enyoo pii mikirukurukore naa ina paatejo Bautan enetii sirkali Ole Ntutu wenetii sirkali e Ruto amu kitadua ajo etaboloko sii ninye Ruto Ole Ntutu ishoo napasi metaasaki iyiok orkasi amu ore doi peesita sininye Ole Ntutu esiai naa sirkali e Ruto nairuko. Kakwa naaji imbaa nidol ajo keeku netipat oleng tenesheti ena industrial park toormaasai lena murua amu etii taa nkera naigeroki irkasin kake kajo ketii naake enkae dupoto sapuk oleng amu ore inoolong kigira aimaki nitolimu ajo keeta mbaa naidimayu netumi. Ore enedukuya ore tenakata idipaki aigero nkera 70 nainosita 700 kila oltung'ani tenkaraki orkasi oosita tene. Paamaa nkera 70 naip te 700 siiyio ni 70 naapuo kulo marei paa ketu duo etum ilo orere endaa. Akaata osiligi ajo ore peidipi orkasi naa keigeri nkera igerokini ena murua neigeri iniai murua netum keidim aanoto iltung'anak saidi eip orkasi peemeretoto. Ore sii ena dasari park nekiata osiligi ajo ore peeboli factory tene naa keitoki anyikaa alo nkaulele kulie sokonini peetum ayau endaa ene. Netumi irkasin tenewueji e Limanet netumi irkasin te Reserve. Neeku kitumito nkera ang' irkasin netumito enkop ang' ilaasak lorkasi orkasi biashara. Kalo orkilikuai lito lincho olosho loormaasai nisulaki ilapa oogira aipinga ena maendeleo amu iteruaki naa ninye etaa kibala. Atoliki ajoki ore mee enkop intoki amit esheti irkasin enchom entaas enchom eng'oru nkishu ekule amu keshet KCC esiai neme enkop impinganga irkasin enchom entaas eng'oru nkishu ekule
entobira wueitin. Ore enkae enchom entuturisho amu kejing enkop enkano, nejing enkop inkwashen, nejing enkop kitunguu, nejing enkop ilnyanya, mme enkop impinkanka, irkasin entaas pee iyau indaiki amirr tene. Orkilikuai lorgavanai Ole Ntutu. Naa kayieu ake naipongeza Ole Ntutu najoki taasa ena ntabai milo ake ajo tenkutuk netu ias pee mintukurru yiok. Kayieu najoki enkerai ai mintukurru yiok. Ore enikitejo Bautan nemeponunui aamorr yiok aajoki yiok ishomo apa ajo Bautan newaki enkop ang nemetii esiai. Kajoito taasa esiai nipik nena tokiting niponaa, tipika ewueji ekule, indipaki ena nteruen ekule, indipaki ena nteruen enkano, indipaki ena ajo sinanu nteruen oonkiri. Amaa dii tenitobiri esiai oonkiri enaa enatejo apa enapa olong, kitoki inkishu ang aapuo Entakureti, kitoki aapuo Athiripa, neeku ekimirr inkishu tene, nemirr enkitok nashal, nemirr enagol, nemirr enkai orpayian moruo amu ketaaniki. Neeku kajoki enkerai ai intabai tonyua nikimayian Enkai. Ashe oleng mpapa eton kiponu aimaki mbaa orkuak aelong natejo ashe anoto Maranka Ole Otuni oltasat ilo loishoo yiok induat enyenak tialo ena siai e industrial park naloito dukuya te Limanet. Kaji Daniel Ole Sito neyiolo live.